Akangu pe bangankolo wangai telespectateur loyeli malamu na makamaguki. Data oficial que estará disponível na todas as plataformas digital do nosso presidente líder Ferregola, Le Padre. Meus irmãos, Goloa e Goloas, ninguém fica distraído. Ninguém fica distraído. Vamos ajudar o nosso líder Ferregola, Le Padre, a adquirir que nós tanto sonhamos. Vamos sensibilizar onde nós moramos, onde nós ficamos, sensibilizar todo mundo a nível mundial de subscrever-se na todas as plataformas digitais do nosso presidente líder Ferregola, YouTube, Facebook, Instagram, etc. A razão pela qual eu venho neste meio sensibilizar, motivar todos os meus irmãos, Gladiator, Goloa, Goloas, vamos ajudar o nosso presidente Ferregola. Vraiment, comme on a dit, vraiment, équipe, il y a Gaulois, baza bien organisé, bien organisé partout au monde entier. Et je peux ça coûte artiste yemoko, fierté wana et puis courage wana ya kolobake non. Ce que je fais là, ezo apprécier, te belé bazo apprécier, te belé bazo sepela na musalanga na zo sala pona ko sepel sa bango de plus. Il faut vraiment na travailler toujours dur, na continuer avec le boulot. Il y a acharnement à niveau de plus de 16 ans. Maintenant, comme il plaque tournante, il y a média en ligne, c'est lui qui a déclenché tout. C'est qu'on a les dangai no zongela kuna clip ezwa ki place na Zanzibar. Akendai ka apona ko sala clip ou bien azaki na projet moko mulisusu akendaki kuna et puis tombé que tant waza kuna profiter déjà tourner clip pyromane ou bien azaki ndene. En fait, l'artiste akendaki uniquement ko tourner clip mais artiste akendaki na équipe na mo. Tant wa komi wana agoso pe ba contact muso kuna ba concert kuna on a la chaîne où on a la cuisine interne. Tant que tout le monde a qui clip, Jabar déjà le bas qui tiens, oh et mon ani net c'est en a kinte. Vraiment, ils ont na Zanzibar, Talakaka. À Kangi vraiment voyage le bin non cette clip je vais tourner ça à Zanzibar. Et puis ce qui total est bien regarde-moi pe et qui place tes panabiso. Yango pe qui place na diaspora. Bozo tala ndenge artiste vraiment aza bien organisé, azo bimisa mbongo, azo dépenser pour na mosala na ye, tango ko bima wana, batu batala vraiment balo batien, ça vraiment c'est du lourd. Ça vraiment c'est kitoko, c'est propre quoi. Vraiment ndenge botozo bomona ka carrière a muté continuera kaka parce que dépense wana azo sala pour na ko analyser biloko kitoko. Il faut ezongati.
na kozonga nango ezande na bagolwa te oza golwa na yo te ozaka na yo moto sepelaka na musique kende na page ya Ferregola kende ko soutenir artiste biloko asika oyo po eza mbongo a dépenser. Je lance aussi directement un message à tous nos fans gaulois et mélomanes qui vivent en Italie, en Espagne, en portugais, dans de langue spanish. Preparatevi perché presto una nuova era musicale inizia con l'artista dalla voce arcobaleno, la voce d'oro Ferregola, che si propone un album di armonia, anche metallo, ma prima di tutto uscirà presto un singolo chiamata Pyroman dal suo album. Vai tutti sul suo canale YouTube Ferregola TV ufficiale per essere attentiva per una bomba musicale arriva per Ferregola les Padres. Ciao a tutti, nous sommes ensemble. En tout Perfetto. cas, obrigado. C'était vraiment Sì, de grazie lourd. mille signorina. Ah oui, nous sommes ensemble. Mi sistema mi colore come bongo. Weekend prochain. You fan from Kinshasa so that you can enjoy Get it. the new song that is coming very, very soon. It's me, Derek, a big fan from Johannesburg, South Africa on Jabar TV. Cheers! En tout cas, merci beaucoup notre frère Derek depuis Johannesburg, à lobby. To all Ferregolas fans, go grab your ticket. Go grab your ticket. You don't want to miss it. En tout cas, vraiment, merci beaucoup na Derek à partir de Johannesburg, South Africa. Vraiment, Boyoki, c'est un macler. Il said it all. Tolobi Ferregola is international. It's not only in Congo, not only in francophone countries, Swahiliphone country or Lingalaphone country. C'est depuis Kenya, Boyoki déjà président. Il y a président de l'organisation fan club ya ule tunafanya kazi hapa Kenya, Nairobi mzima. Hata Wakenya wenyewe wako na mpendako, wengine wako na mkuu, tunawaingiza wote kwa group jua mjue, tunakuwaka na meeting, tunakuwaka na marenyo yetu tunafanyaka kwa jua watu pia waende kufuata muziki yake sana sana kabisa. En tout cas, poa sana, safi kabisa. Yani tunafurahi tena kujua kama yani Ferregola yupo fuasi yote ikwe Swahili, yani sijui itasema jo, kwa maana tunami invite kwa siku ya leo kwa sababu watu wote wanatutizama hapa, baope bazolo baswahili, baope bazolo balingala Next week will be Emmanuel will give us some information when the new album will be launched in 2022. Voilà, vraiment merci Jabar. En tout cas, new album next year is coming. Pyroman le 29, concert le 19 septembre. Kuna Nakin. Et puis concert mosusu après à Kinezali. Et puis ya kuna lisus na Paris le 7 novembre. Concert mosusu zawana, c'est-à-dire artiste. Just give me a sec. I just want to show. He will be performing which place? Let me check. Yeah, here we go. Is that France? Yes. That's expensive one. I think Emmanuel have spoken about this one last week. Can you see? Is it coming there yet? I can't see this one. It's gonna come out a little bit. L'amour est comme un feu, toi t'es le seul pyromane.